افروا يا جدعان، بقول لك اللي انا اعرفه الدم احمر، ده دم اخضر ازاي؟ خالد، خلي بالك يا خالد. خالد اخواتي وحبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده داخلين المستعمره انا وهيما اخواتي، وطبعا مين اللي بيصور؟ اخويا الجيمي. اخواتي طبعا انتوا عارفين من الفيديوهات اللي فاتت كل ما نخش المستعمره ايه اللي بيحصل جوه وايه اللي بيظهر لنا. فالنهارده عاملين تحدي على 10000 جنيه ما بيني وما بينه، اللي هيخش المستعمره ويقعد لمده ساعتين. فاحنا دخلنا، انا اللي هكسب اقسم بالله. بس مش هحل، انا مش هحل، مع ان قسما بالله اللي بيحصل جوه دوت ما بيبقاش طبيعي. بس هنخش وهنعمل وانا قد التحدي. ودلوقتي هنبدا نخش، طبعا لسه في الاول زي ما انتوا شايفين. خش دلوقتي وربنا يستر. انا قسما بالله داخل وقلبي مقبوض من اللي كان بيحصل في المستعمره في الفيديوهات اللي فاتت دي. فيلا بينا. يا جدعان، بقول لك ايه، انا عايز اخش من بره. عايز اخش من بره عشان مش متفائل بالمكان ده. انا بقى بس المكان بيقول بصراحه. بصوا يا جماعه، منظر منظر ايه، مش هترجع في كلامك ولا ايه الدنيا؟ يا جدعان المنظر ايه يا جدعان والله. لا 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 لا، الاصوات دي من اولها كده. تعالى يابا، انا هخش بالبيت التاني، مش هخش من هنا. اقسم بالله الولد يرعب. ايه ده يا عم؟ داخل البيت انا هخش من هنا. اسطى انا الكشاف بتاعي واقف في المنسيه يا اسطى، مش معنى جه هنا ووقف يعني والله اهو. يا عم عادي، انا معاك الكشاف بتاعك. في بيتكم يا جدعان. ايه ده ولا بقى يا خالد، حلال حرام مين؟ يا خالد انت بتلعبنا يا خالد، احنا عيال صغيره معاك يا خالد خالد. انت لو بتهزر معانا عشان تكسب التحدي عرفني، ولا يا عم مش لاعب معاك تاني. ولا ما تستعبطش. طب والله يا اسطى انا الكشاف باص، البتاع عمال يعمل لوحده اهو. الكشاف انا داخل ما رضاش يا ايه، جدع اقسم بالله انا ما اعرف ايه ده. وانت اللي بقول لك بتديهوني. يعني انت مش متفق مع اللي جوه دمت؟ جوه مين يا ابني؟ انا اعرف حد اقسم بالله ما اعرفه. انا عايز اي حاجه امسكها في ايدي اهو. يا اسطى اجري يا اسطى. يا خالد ايه ده انا شفت حد جاي من هنا. يا اسطى لا يا اسطى، ربنا ما اعرفه، اقسم بالله ما اعرفه. اصل انا شفت واحد جاي من هنا والله شفت واحد جاي من هنا. يا دين امي. ايه ده ولا ايه ده؟ لا يا دين الله، ولا هنجري منين؟ ايه ده يا اسطى؟ يا اسطى الطريق سد. نور. الطريق سد يا اسطى. شفت التحدي اللي انت عامله لنا؟ انا مش عايز مش عايز تحديات، انا عايز امشي. بقول لك ايه اقسم بالله انا ما اعرفهم. اقسم بالله انا ما اعرفهم. هما مين دول يا خالد؟ انتوا بتسالوني انا ليه؟ بقول لك والله انا ما انت اللي اعرفهم. جايبني هنا يا عم، انت اللي جايبني هنا. طب انا عايزين انا عايز امشي اهو اهو انت مين؟ اهو جاي اجري يا اسطى. مش كده تيجي يا اسطى. ثانية واحدة. اجري يا ابني، اجري. جاي اجري. طب ايه ده بقى؟ خالد انت بتلعبنا. جاي. لا مش كده. بقول لك ايه خالد، تعال ابراهيم هلف من ورا. بقول لك ايه، احنا مش عايزين ناخد هو بالنا. بيحاول يفرنا اللف ده بسرعه ازاي؟ مش فاهم حاجه. بيحاول ازاي؟ لا مستحيل يا اسطى، ده اقسم بالله ما اعرفه. ما حدش يقول لي انت دول تبعك ولا عشان بقول لك تحدي. يا بابا. ابو التحدي. بابا انت مش جبت لي هنا؟ روح بس ايه ده كده؟ بس روق يا عم. ايه ده يا عم؟ انت هو يا عم. يا عم اقسم بالله هزعلك. ايه ده؟ لا يا عم روحني اهو. خالد امسك الكاميرا خالد. هو اللي جايبني هنا يا اسطى. بقول لك ايه يا جدع والله انا ما اعرفهم وربنا ما اعرفهم. خالد، انت ما تعرفهمش؟ يا اسطى الكاميرا يا اسطى. الكشاف هم شكلهم عاوزين حاجه يا خالد. احنا عايزين عايزين نعرف هم عاوزين ايه.
ما هو انت عارف من ورا، عارف من ورا. انت عامل مع مين يا عم؟ انت بتتعامل مع هم دول بني ادمين عشان نتعامل معاهم. انت خدت بالك يا خالد هم بيقعدونا على المكان ده؟ انت بتشوف بالك مش مين دول، والله انا ما اعرف مين دول. كان شغال وفجاه وقف. يا اسطى انا يا اسطى والنبي يا اسطى. طب هو كان طب بالله عليك اختفى ازاي؟ هو اختفى ازاي؟ انا نفسي افهم اختفى ازاي؟ يا اسطى ما كانش من الوقت مش هنعرف نروح من هنا اصلا. الاماكن مقفوله، بص مقفوله كلها مقفوله. تعالى بقول لك ايه؟ مش لازم نخش. انا خايف يا جدعان. انت السبب في اللي انت جايبنا فيه ده. انا السبب انت السبب. انا السبب. انتوا عارفين ان اللي هي المستعمره بيحصل فيها الكلام ده كله، قلت لكم. فما حدش يعني، انا هجيبهم ليه؟ انا هجيبهم ليه؟ انا مش فاهم. عشان فلوس يعني؟ عشان خاطر فلوس؟ دي متاهه يا خالد. خالد بص المنظر المكان اتقفل. احنا جايين منين اصلا؟ انا ما كنتش عارف انا جاي منين. احنا اتقفل علينا. خالد بص المنظر. طب انتوا هتعملوا ايه دلوقتي؟ طب ايه ده؟ لا لا تعالى تعالى. بص في لبس عامل ازاي؟ بقول لك تعالى المكان ده يا جدعان، اقسم بجلاله الله بتحصل فيه مشاكل كل يوم، واحنا برضه ايه؟ يا اسطى انت قلبك جامد كده ليه اصلا؟ انت كمان ايه اصلا؟ انت داخل ومش خايف؟ طب تعالى من هنا، دي مقفوله، تعالى من اهو. يا اسطى يا اسطى والنبي يا اسطى، بص يا اسطى خالد يا اسطى يا اسطى ده مش طبيعي يا اسطى، والله العظيم ما طبيعي، اقسم بالله ما طبيعي. يا اسطى يعني ازاي بيبقى فوق وازاي بيبقى هنا وازاي بيبقى هنا؟ قابل يا عم. يا عم روحنا من الاستراك يا عم، روحني يا عم، انا عايز اروح. ايه ده يا عم؟ ابراهيم استنوني يا جدعان، يا جدعان انا مش شايف. انا اتعورت. يا اسطى ده مش عارف يطلع، مش عارف يطلع، مش عارف يطلع. تعالى من اهو. رجع تاني، رجع. يا اسطى ده بيطلع يا اسطى، عامل اهو. مش عارف يطلع والله. يا اسطى اهو رجع. اسمعوا مني، والله ما بيعرف يطلع. عامل اهو. تعالى يا جيمي من اهو. بقول لك ايه، انا مش هسيبه في حاله. مش هسيب يا جيمي، ده مش بني ادم يا جيمي، تتعامل معاه، ده مش بني ادم، هو اللي هيأذيك. اهو رجع. جيمي تعالى يا جيمي، تعالى بقول لك تعالى يا جيمي، تعالى من هو فين بس يا جيمي انت كمان. بقول لك خلي بالك ها. بقول لك ايه لف وجهي ها. صدقني والله ما بيعرفش يطلع. ايه ده؟ جاي يا اسطى، جاي. استنوني يا جدعان. خلي بالك يا نعم. اجري اجروا يا جدعان. المفروض يا اسطى نور هنا بسرعه. بقول لك يا خالد على كده والله. اختفى يا جدعان. يا اسطى عايزين نطلع طيب بس. يا اسطى بيختفوا بيظهروا ازاي يا اسطى؟ انا مش فاهم يا اسطى، دول مش بني ادمين صدقني. في ايه؟ جاي ولا لحقوني يا جدعان مش عارف اجري. بيلعبونا اقسم بالله. يا جدعان الطريق اتقفل. بص الطريق اتقفل خلاص. تعال نلف من انت كمان يا عم. بقول لك ايه، عايز تخبي خش بيتك. بقول لك ايه، خدها جري عشان انا خايف يكون في حاجه هنا. خدها جري. تعال كله بسببه ها. برضه كله بسببه. ليه كده يا عم انت مش عارف انت جاي تخابونا ليه يا عم هنا؟ بتاع ده. خالد هو كان في حد عارف احنا جايين هنا؟ والله ما حد. اهو يا اسطى، اهو. انت مين؟ انت عاوز ايه؟ قول انت مين؟ مش هنحلك، خد. والله ما هنحلك يا دين امي يا اسطى. وبيروحوا فين يا اسطى؟ بيحدفوا طوب. اهو اجري يا جدعان. خالد مسك ابراهيم
مسك ابراهيم يا اسطى مسك ابراهيم يا اسطى. ابراهيم خليه. اجري يا عم. وانت يا اسطى لا امسكني كده، امسك لي اي حاجه كده والله ما هحله. والله ما هو عملوا فيك ايه؟ حتى ابراهيم كده هو عملوا فيك ايه؟ هما في ايه؟ ده مش طبيعي يا اسطى. ده مش ايه. انا مش هحلهم وربنا ما هحلهم. ولو انت مفكر ان هم لسه تبعي اقسم بالله ما تبعي. اقسم بالله ما تبعي. حد قالك حاجه منهم؟ انا عايز اي حاجه، اي حاجه اضرب بيها. انا عايز اي حاجه اضرب بيها اقسم بالله. انا بكت نفسك؟ كتم نفسي. انا مش لاقي اي حاجه اقسم بالله ما هحلهم. انا عايز اي حاجه اضربه بيها. بس عمل في هدومي يا اخي. عمل في هدومي. ايه ده ثواني. والله البتاعه دي اتحدفت. انا لا ما لا شفتش لا حاجه. بعيدا عن ان هي بتاع. جسم هلا كوتش. طب دي كوتشي بتاع مين؟ هتقول انت مين ولا اكسر لك دماغك؟ ما انا مش هحلك. بس انا مش هسيبه. وانت مفكر ان ده تحميك؟ انا مش هسيبه. بقول لك مش بني آدم. مش طبيعي. ده مش طبيعي. ايه ده؟ يا اسطى ايه ده؟ هو بيضرب الغله؟ تعالى كده. والله ده وانا مش هسيبه. امسك كده. نور عليا على طول. حد ينور هناك، حد ينور هناك. ما هي خالد جت حاجه. خالد خلي بالك يا خالد. لا يا خالد. لا يا خالد. لا خالد يا خالد. خالد يا خالد لا يا خالد. اجري يا خالد، اجري يا خالد. خالد اجري يا خالد. حاسب. يا اسطى انا كسرت له دماغه يا اسطى. يا عم مش خد هيسيب. بالك ده مش بني ادم. بقول لك اللي انا اعرفه الدم احمر. ده دم اخضر ازاي؟ انت اقنعني ده دم اخضر ازاي؟ بص بتاع متعصى دم اخضر. شفت الدرد كام خبطه على دماغه؟ كام خبطه على دماغه ومش عايز. انت يا عم ايه اللي وداك هناك؟ مش عايز ما انا مش هحلهم. انا ما اعرفش دول مين. انا مش هحلهم. امسك لك حاجه في ايدك وخش معاه عشان انا مش هحلهم. انت عارف ان ملاك. طب استنى كده يا جدعان. هم ليه مش عاوزين يطلعوا بره المكان ده؟ يلا اقسم بالله ما هحل. هو كده يا اسطى انا مش شايف. اهو بقول لك ايه وطي الكاتوت. وطي الاضاءه شويه. تعالى. انا عايزك في ظهري عشان انا مش هحل. انا هنزل فوق على طول. اسكت انت ماشي صح. مش واخد بالك. مش تقريبا ما بيمشوش بالليل. هو نايم ولا شيل الماسك. مال؟ انا بقى عايز اعرف انت مين. ولا اجروا يا جدعان. اجري يا ابراهيم. دورك جاي. ضربني يا دورك جدعان. جاي ومش هحل. ضربني يا جدعان. تعال. طب هم بيعملوا ايه؟ يا جدعان ده مش طبيعي يا جدعان. يا خالد ده مش طبيعي. مش طبيعي ايه؟ انا موتت واحد ومش هحل التاني. تعال لف التاني من ورا. هما كام واحد؟ انا تخيلت بحد تاني. تعال بس نور هنا عشان انا مش شايف. وراك. بص لك تتسحب. على فكره ممكن بسمعش صوت الوقت. اسمعش الصوت.
مفيش حد. وراه فين؟ ده اللي هو ازاي يعني؟ ده اختفى يا جدعان. عندك كلمه دلوقتي. تعالى كده قرب يا ابراهيم. قرب يا ابراهيم. حضرتك بس يطلع من ورانا ولا حاجه. اهو اقسم بالله انا كنت موته هنا، انا كنت بص راميني اهو عمال اضرب فوقه. فين؟ طب والعمى هتعمل ايه؟ انا مش عارف. هو اختفى ازاي؟ خلينا هنعمل ايه؟ لا كده الموضوع مش سهل. انا سامع صوت. في صوت فوق. والله انا سمعت صوت جاي من فوق. ايه ده؟ ولا ولا ايه ده؟ ده انا لا يا اسطى لا. طب هنعمل ايه يا جدعان؟